UMDC Kamauring Kening Badairu Chief Executive Member ka Sales Autonomous District Council uba penyat sing siem haka sau terik unaitung arhajar arpulai ula pelong ya kejing lek jurep ya kamadan ya lek kai football ha Umpling. Ya kini kejing jurep la pelong lang ringkat kejing don lang ka Dorbar Shnong Umpling, Sports Club Umpling bat umentri ketanat kam ya lek kai uba syakliar wajiri nalor ki wede. Kajing kemu jagani kajing jurip kalong ban yo bat ban pinstet ya kakam bat ban but din ya ke skim bala yo ashwa ke election Emily arhajar apulai na katanat sports and youth affairs hapok kajing alam ukon rat. Ya kini ke Madan ladap kentiu ke mini stadium ha kajing lot ke bakum basau kror tam Henry namar kajing don ke election lahaban pinsangye ya kini kakam. Nakaliang jong menteri ketanat kam yelek kai uloong badai ban sedang nok shen ya kajing shnapen bahaya kini ke Madan football. Hagajuk kapon nakaliang ka Shnong badu MDC kelakar pat ru menteri ban nyerap ban ice cream ban chna saya ke indoor hall kena bagi kena asam la kin yok ban yele akai ke jat jing yele akai beper. Nakaliang jong menteri ketanat ula betha UCE ban estimate no ya ke indoor hall. Oh, long then lại rồi selesai lebih kuat ya. Kalau ayo sesuai pak terturu komplit kamiru juga kafir ini sekarang kan itu menolong kuas menolong saya lihat saya lihat seperti itu ini sebenarnya sama-sama itu dan ya kabangan ong ba nakaliang ka jongaru haman ka Shnong ka bangaleg laniman ki jaka ki bangaleg ngajuong kubu menteri jong kata katanat untuk ka sport for youth affairs ngaru ngadap dekat dokumen menong ba nakaliang ka jongaru ngaju ay sim baik kotsa amar ngaju mit scam lada mangi nakaliang ka Sorkar lada mangi nakaliang ka government gila bagi doni ehi tang deki ni jat ketet ko bleshu Teba lada kanne ko Madan klab hade tharai hadu kanno ka ai jimuntoi le si ki samla ke badan ka sab ban yele kai hi ko molong ba ke jinguntoi nam ka Shnong pling ke we ni ki Shnong pala he ba ni don ki population ko ba khat ar hajar khala hajar mata but ba sungo komen ko monong no hakani ka not is game olympic ke badang sudap long ki ba mi khmat na ka Umpling ki don ko ba khat saungut hande ka baso tanat kalong ba ko ba shiphongut na padang jong kini lagi jong ki disiplin ki wara buram ka Shnong ki wara medal ko ba shiphongut hakaba ya kiru hakapor bangi plebo nong rem hau bana Januari hang ne ya kene Madan ngilale buram yo iki lengba ke jing yarap jung ba penya hakapor bu idang long MLA to por ta ko jok poru kani banan kala long menta kala long kawin ka sente nam ta ka ul Shillong ba kani Shillong la se ka bangi la banong ka ba hakani ka Madan ki bun ki bawan ban penun kam namar kani ka kapsor jung mo ka Umpling kani kala de ga lalong kala de ga win ki Madan ke ba paka ba nama ka don ki jaka ban parking ke babiang nang ta ki bawan man pendengkam bahai kini hang ni ki don apa William Carey University ka don nang ten apa MLCU nang ta ki school apa Shnong
nak ta kini ki school bamarjan adu pokse renja nomor kita hain cetai kimdon ka Madan ke babiang te wat nadu na laim khra ru gini ki wat na gini ki balang presbyterian presbyterian ki wan ban pendon kam ka por ba ki pen kondak kenu ki program jingila ka ki kita ke de ba ngi I bakum kinong penyak juga klub ke Shnong I ba kani kamong bakawara ke jimuntoi tang ki kun samla jong kani ke Shnong rewat kini ki ba Shnong ba marjan ki jong ngiru ki laban wan ban pendon kam hakpor bagi dot kam aku boleh shibun dia minta kasih nakal yang jungi bat dekat bat yang ke Dorbar Shnong Umpling dan jingi dan lang jong ka sports club Umpling nadu irang ba Shnong secretary Shnong kirang ba dong president sports club bagi members ngiyo ban minta ka step hang ni po Madan Shnong Umpling te ngi su komen ru ba nakal yang jungi minister badai pej yang katanat yelekai ke sports and youth affairs department jong ka Sorkar jela Meghalaya la yo banwan jua lang dia kenika Madan kajing tu jong kenika jing kenduk jungi kenika sengi kalong ban yo ban penstat yaki kam dan ni ban budin ya kenika scheme lenika sanction ke bangi la yo shwa collection ka government ke beladap haga jing lam jungi chief minister di Sorkar ladap ban ai kenika upgradation ya ke mini stadium football ground kumba sau crore tam ka sanction te hakabede bakani namar ba ka donno collection general election hadin kata kasawan saka election po soyong kala penlong ba kandon gajing sateng jokani ka kam te menta ka singi la yo banwan tengi so komen ba I menteri ba depek ya ka sports ru ilawan but kani gajing ya don lang jong I ngit scam ba kani ka kam ka badang sateng yo ban sedang no kam kloi ka ba arpan namar ba kadang don ru ka jaka ka balai jong ka Shnong hang ni po kendreng jong ni Madan kumba ar eka duna ke area te ya kani ru nakal yang jungi ngila kentu ngila kerpat ya ke department sports ke jingdon jong minister ba in I scheme yang habide ba ke indoor stadium pa indoor hall ke ba ki kena samlah ni po Shnong Umpling begini Shnong ba marjan ki badan sub let's say ki sports activities bepair khamtam ki indoor kindon ki badminton kindon basketball kindon ki shooting ki table tennis but kini ki sub jung kena samla ki badan let's say kin yo ban shimenta hakanika jaka te ka football ground ni sutu bakla ya chkhman ten reitang ki indoor ni kentu biang saisien but ni kerpat saisien ya ke department sports jingalam jing minister bain yo ban ai kenika sanction but ngisu kalong positif ba ka respond ni minister ru ila ai ke direction ni chief engineer state sports council panang sedang no ban le ke estimate jong kenika indoor stadium hall ka ba ngin yo ban sedang le se ban yo sanction no kenika phase 2 de kata di kejing penduk jungi but nakal yang jungi saisien ngaso ban pau jing ai play kepang ye minister iba shakler wajri iba lawan mentak singi hang ni po Shnong Umpling ringkat jing don lang nakal yang kador pa Shnong Umpling ya kene ga indoor pade kadai laga jong ka estimate ka shongdor hadu kan na ya kani ngin empat la ban tip menta katnu ka jinglut jong kani ka indoor stadium ka ba ka jingdon jong kani ka area kalong kumba ar eka kani ka jaka ka badang light te le sikin sa pendep ka estimate sa wan tho but hang tang sa yo jingtip le se katnu kan lut kani ka phase 2 te ya kani ru ngi kum kana kalyang jungi bat nakalyang ka Shnong sports club kin nang budin ba kini ki kam kin yo ban urlong nang ba kan long ka jingmentoy yaki kena samla jungi yaki imlang salang kam tam ke Shnong bat kini Shnong ba marjan habide bat kene ka football ground dai ke thrai ki infrastructure ki bahapan shna hangne ka ba detail le sing lemla ban batai lut lemai chief engineer in kamtip hindrai ki site gallery kindon ki babun hi ki site gallery but ki site fencing te let's say ka ground let's sing in empat yo balong complete ke ban biang then let's say hadin dala dep kene ka phase 1 phase 2
in sapej pat let's say lada idon kamru ba ngin pan dau artificial turf hakanika ground Jalan no try kan sedang ka jingkai. namar ba ki penpa ba kadai ka hakanika benai ayom slap tele si tang shu dan kan kamrang ka beneng si kin yo ban sedang no kum no hau benai August na September kin yo ban sedang Piong sopo kro dai. Sokro dai. Sokro te kane ka sanction na ka sport department ne kadai. hot na ka sports Tikat no try pi bu target ne pendapat ka completion jokni ka kam haka work order ka kihap pendep kumba hapo jongka arsau benai kemut arsenam dan rina kaliang jungi ingin kentu bala damdon jing penwit nak bol mariang kin kham tre kham stat nang ba nyo pendep kumnum no kumba shisnam ni shisnam